E kore a Richie McCaw, rawa ko Mills Muliaina e piki ki runga I te papatākaro a Pōpō mo te tukinga a te kapa o Pango kia Hapani. Kua whara te ate o McCaw a e tārepa ana te rirapa o Muliaina. Kua puta hoki te kōrero I whara a Israel Dag I a rātou e whakangungu ana I nahi. Or an abdominal muscle strain when he was passing the ball, just when he was in attack. And again, he's woken up this morning quite a lot better, but he still has some remaining pain, so we've adopted a conservative approach with him and also made him unavailable. Nā reira ko te puku te mate o Israel Dag. Nā ine a huatanga katoa, kua rereke anō te kanohi o te kapa o Pango, ko Isaiah Toiava, te pou muri, ko Victor Vito, te pou waru, a ka tākoro a Adam Thompson, hei poutaha takiraha. Ko Kevin Mialamu, te kai urungi, ara te kai hautu. Tuia ki tērā, kāore ngā toki Māori o te kapa o Hapani I te tākoro a Pōpō. A hakoa ko James Arledge o Ngāpuhi te tino I roto I tā rātou tākoro I ngā rangi whakatānei. Kāre rāwa ko Ryan Nicholas o Tainui I Pirangitia mo te pakanga ki ngā ōpango. Everyone's done the same amount of hard work. Everyone has done the blood, sweat and tears, and this is a tournament. So I think it's very important to realise that we are a team of 30. And I know it's a cliche, but it's the truth. And we will not achieve our goals unless all 30 of us contribute. Ka tū te ngangaretanga ki ngā ōpango ki te papatākaro o Waikato I Kirikiriroa. Ka tahi tonu nei a Quade Cooper no Ngaiterangi me Ngāpuhi ka kōrero mai mo ona whakapapa Māori I tā rātou hui pāpā ho mātou I ngā kuenei. I've got right up north in Kaikui, I've got my grandma, my aunties and uncles all up there. Then my mum's brother lives in Tukurostal in our old house. And then right down in Wellington, got my great grandma, aunties and uncles again. More proud of the fact that I'm doing something that I love, and as anyone would know here, if someone in your family is doing something they love and doing well, then you're going to be proud of them. It's good for the country, and it's good for all the countries coming in here to get a feel for that and experience the cultural side of New Zealand. And all the boys thoroughly enjoyed it, and I definitely enjoyed it, and it was a very humbling experience to be welcomed into New Zealand in that kind of manner.